الحمد لله يا عادل، فاضل لي شهري واولد. ربنا يقومك بالسلامه يا مراتي، ويجيب لنا البنوته اللي زي العسل ديت بالسلامه ان شاء الله. بقول لك ايه بقى، احنا هنخش عند امي علشان خاطر ايه، الشهر اللي باقي ده هي اللي هتخدمك وهتساعدك في اي طلبات. ما كنت قعدت في بيت احسن يا عادل. لا ده امي بتحبك، وبعدين ده هتفرح قوي ان احنا هنقعد عندها اليومين دول. انت متاكد؟ اه تعالي بس ما تخافيش. طب بالراحه عليا عشان مش قادره امشي. على مهلك خالص. امي حبيبه قلبي. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا ام البيت؟ ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عاد؟ الحمد لله يا ست الكل. بقول لك ايه، اسماء فاضل لها ان شاء الله شهر وتولد وتقوم بالسلامه، بس بالله عليك يا اما بقى الشهر ده اهو هنقعد عندكم. تقعد عندي؟ هنقعد عندكم شويه يعني، ده هم كام يوم لحد ما تولد. انا مش قادره اقف يا عادل، قعدني. خش يا عادل، خش يا ام البيت. حاضر يا ست الكل. عادل يا مال امك بتكلمني كده ليه؟ امي مالها بتكلمك كده ليه؟ ده امي بتحبك قوي يا بنتي. تحبني؟ ايوه بتحبك.